Abejaba abakozere kurungi nibeyongera kujaguza obusinguzi bwabo kandi aba n'abazire babo nibengera kwikaha office za TV West okworeka amashemerera gabo. Impuye kushemerera kwinji munonga abapoints zinabasakoreza ziri 16 omwishomero ebiryo kwari tukuba itagabano nito tukuravuga twaja tumani keri konkaranga ya preserve singuzi temerwa munonga abana bitubona bakoraje abeca mukaga bebembirwe omukicho mpanga uri kumanya kakereya wakora points 16 abandi bona bakoraje bene 3 principal passes kandi bona n'abaqualifying kuza university nakola 19 points omu combination ya head from St. Elizabeth Girls Secondary School. Ipuranye no kushemerera kwinja hamutuma. Portazio Musisi omuzire wa Patricia Simwe otunjiro bonero 20 omu combination ya Hague okurga har St. Elizabeth kandi arukutunga school fees kurugombwa broker yasima mukama ombasise okusyo mwana wa Harengoru. Abase poshwaza kanyo muzire wamfuna mpora wasekwata kimwe cyona kamushitamisa muri imbera yona kabasa kunkirezamu agenda kora 20 points. Nyowe nshemerero munonga I'm so happy because of the points I got and I got 20 points and thanks be to God. Obusinguzi ntwekera munonga Ruhanga. He has been our stronghold so much. The girls have performed very well. Abeji bakozireje munonga omweja singira in 20 points. Omubanda bakozere kurungi ni Gladys Karungi kurugabwera Nyange Girls zo mu Rushenyi ohereo bonero 19. Thank you. Inkoziri 19 I was doing history, economics and literature. Nisima bazire banje abo kunsupportinga na nisho mori yanje abo kunshomesaje nkakoraje. Abazirebe basima mukama oheriro mwana wabo okwika kurungi. Ntwenda kusima TV West. Omwana nukuya natandika gukora kurungi akatandika P7 yehayo mukaga TV West ya mukavaringa yakora senior 4 kizoba girls yehayo 16 TV West ya mukavaringa hati akozere senior 6 wera Nyange Girls yehayo 19 TV West ya mukavaringa ntwenda kubasima for that arrangement. Nkabrizon eno kabegumana ochereze kutunga obonero 18 nobwera ebetara expectation yanje konka mkamanya mbere nazo nstungi so necho nikibisimira nituzakongera kusima Ruhanga abwa Max nunje twine kandi okutunga Maxezi no kubaho kwa Ruhanga gasha kwa Aloysius Byamukama na Mike Twachiri.